عمر هاي خرب كوايق نبيني قلم بشنا زيانة دوسهلينا درب الشاكر البرحم إزاخ نبيني شوادك خارزيا لسر خلالا بشيني شري خالو خارزيا قرانا نوتلا دردك بدرمانه آغدهوي هوي شيري من زالن بلال الهوي هوي عمر هذا غازي لك كانوا ملاندك الهبد جلديني سنيدنا داتنا تنجانا كزهل السرداديني دبك كبي تنجانا زرين هلينا وهر عربستان مرابلي جانبينا اوي پريشانا قزامش خرابستينا هوي هوي قرود قوضاي هان المهاني مني صون خارية بقوتاناني مني كبري شاق ما قيدان يقو قابراني ولا وزي هرم عربستاني بني جاني بن بريشانا قزا عمرا غاج خرابستينم براس بدنا ويلو عشرة دانا مجن وردك دادي مايا بيخوي بيخداني آغدهوي هوي 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 شيري من زال نبلال هوي آغده هوي گلک سپاس حوال محمد بله تماشاوانین هجا ام برنامه کنو و به هنرمنده کنو ام به هفتهجی مهوانین مالا ونه از به هفتهجی لستانبول ما مهوانه که منی گلک برومد جهیلا سرحده محمد سرحدی مهوانین ما مهوانی برنامه ما از وی به هفره امجی مهوانین مالا ونه محمد سرحدی دیگه لکی بخیر و خوشی سر شهوات هاتی برنامه رنگین هنری گلک سپاس صاحبی zaten برنامه به نوع خوشی براستی رنگین و برنگه گلک سپاس عطا خوش به گلو چاود چه کاروباره هنری از بیجم استران سرحدی قرقان سرحدی چیدکی چناکی کاولو امجنیز و خباتین تا برهمین تا ام هنک آگاهدار بیم بله براستی تا چه هم پرس کرد از اصلا چهار ماه هفته نزانم لا بده هفدو بله از نزی 25 سال زدتر السر هنر انتخابتم demek ki درش نوانده چند مزوپوتامیا دام کاری خو دوماند ناورک مدت ساد دیسم انتخابتن و ناوری دا gelek proje da mecihel da ve ki dahab berhememin تصيح هنا يك كومبو تحبجي سولو ألبوم شكلين شايا سترانا دا مدام كي جهل دا سترانا كرا خاند بو أو جي بنباني نشمي دا قريك هيجي بردوامه بله حتى بدا مزراندن قرية هفدن ما أواكر چند سال أم و سرويت خابتن براستي نوا هولدانه كدانن وسر شنو خابتن وكي دلوبك بيجي كدام بك بسر چاند هنر أكرده مخو بختوار حسابك
احوال محمد مثلا از بیجم یعنی demek درش dedi neçemede nave neçanda Mezopotamya'da tıxabat xoy hüneri kir bu taybetici az بیجم beşa dengbêjî de var lo qırık serhadici şu paşname de serhadi qırık serhadi bter hay mesela ev qırık serhadi بهتر تد عالیه از بیجم یعنی جبلی دنگ بیجی دهانی تدید وک با آمور وک تدید هنرمندک جبلی دنگ بیجیا دما کوت avantajه که آن از بیجم دست avantajه که یعنی دویالی ده مثلا بگیری تو هر دو هیلانجیته آن بس او قرق بتنی مثلا جی دنگ بیجی را بس بله بگمان tabi نها روشا dünyayı te guhartın beguman insancı gorevi xwe guharine naha serhade betir dengbej be stran be amur stranat bejin tenel ser deng u ser gotine naha bajarvani zede bu cihaneda tiştek dinci bxarani em bejin insan vakti kutin bajar dijin guhevan tecid be. Yani em bejin denge seyara u denge gelek tişt kemen guhevan jiberwe tane denge dengbeja tırnaka beguman evji lazım. Yani destekek lazım. Ev şey hoşidik yani asas. Tabi gerek merev ev strani dengbeji xraneke amur veki destekeki dedi. Emsa bejin. Nefesi bedide heldan. Be avayı asas baş az usadı benim. He yani ama mesela evci he yani tu bixwazi be amurji bele dem dibêje aha pir baş yecber ku ev kevne şopî keme bingah çanda wêje ez bêjim kurdiye jber wê sedemê teqez divê em dengbêjiyê wê qirqê wê awazê em bidin heskirin bidin guhdarkirin em de aliyê hanê em nelhem ber guhertin û ez bêjim xweşik bûna bedew bûna çandê ne lê taybetmendîk wê çandê jî heye gerek meriv di asta wê de xweşik bûna wê de bêhempatiya wê de meriv karibe biparêze û em kevanekî vekin Mihemedê Serhadiyê her me te vê carê me zeft kiriye êdî em ê bêhtir strana bele serserim neka kerem yani basa dengbêjî kir em jî hêla Serhadê ne bêtir em ê dengbêj stranê dengbêjî bixwînin tabi eger ku destûra we hebe kerem ke Diyarbakır meşhedi cizra botalı sertedar dilorine ay 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 delail ah delail ah delail delail
حتى برسم داخم وخيال دلم روان دلال دلال ay delal sarsın göbere delal mecot kaninoy Azıcık mavekile ve khumalik talale yakşirine ah delal ah delal تدلال Gelek spas. Gelek spas Muhammed Serhadi. Havan Mehmet mesela az bejim aliye dengbejie de metropola az bejim velvelo da aliye gohdarvana da astık çava de demaku hon buxazın bername ki hon çe bikin anji az bejim velvelo plansazi ka xort hon çe bikin aliye tevlibune de taybeti az bejim gohdarvanên dengbêja astık çava de Navrasti Hünera Kurdî betir müzik yani astran bêjiye da pêwîst ku meriv du hev qada da helde dest yek dengbêjî yek jî em bêjin müzika popüler. Belê. Birastî zaten seranser müzik û Hünera Kurdî birastî demeke nekî zehmeta derbastı be. Dengbêjî daha bêtir zehmet vêgavê mixabin. Lê ev jî heye tişta ku me şa dike bextewar dike ew jî ev e guhdarê dengbêjî taybet. Yani taybet. Yani çi bebla be her derê dengbêjî guhdar dikin ji ber ku rihekî millî, rihekî netewî ye. Ev jî zaten roj bi roj bi rastî li ser tabii bêguman ser barê giran dikeve ser milê hunermenda dengbêja jî em ê çawa evî xurekî baş çê bikin bine gel. Eger temekî em wextê bine gel daha bêtir xwedî derdikeve guhdar dike. Ev jî tabii gorî demê bi rastî me gava din jî behsa qala wê kiribû yani em bêjin teknîk û dengbêjî xwezayî û modernîte em bêjin îro. Bêguman di nav hev da dijî lê gerek ku meriv evê xetê baş binirixîne. Em bêjin tu bîstaranekî dengbêjî ku aranje dikî tu gere amûrê tixî xizmeta stranê. Gorî wê bikaribînî. Stranê ve nequlibînî ser em bêjin tiştê hêsayî nekî. Daha bêtir mümkün e ku tu gîtar jî tiştekî rojavayî ye tu lêxî di nava dengbêje de ama gerek ku tu evî di nava we de bihewînî yani ew hevdewar e. Ew jî li ser hinekî li ser ew ê yani li ser zanistiya hunermend û müzîkjena ye. Ji ber wê yekê guhdarvanê dengbêjî bi taybetin erê kêm bin jî lê rûbirûmetin û tem heye di evê da. Kêmbûna we sedem çi ye Hevan Mehmet? Mesela kêmbûna we divê meriv hinek xwe jî di nav de bibîne. Gelo em bernama kêm çê dikin em stranbêjiyê me kêm kiriye me hinek di aliyê ez bêjim amûr tevlî bûyînê de an jî wek hunermendekî an jî wek sazbendekî em tev digerin gelek sedemê xwe hene gelo ev kêmansiyê me jî di nav de tune ne mesela ku wek ez bêjim wek li welat li Kurdistanê ku meriv ez bêjim ji heftiyê an jî ji pazde roja şevek dengbêja bi taybet meriv li dar bixe plansaziya wê çê bike civakê gel vexwînê mesela meriv wan bidê guhdar kirin bidê hes kirin ew ên ku tên teqez yekî di duwa ji malbata xwe zaroka jî tênin ev nivşê ku bêjî gerek meriv buwa jî bidê hes kirin buwa jî bidê guhdar kirin ku pêşerojê ew jî ji wê çandê bêpar nemînin sûd wergirin û rajnê de berdewam bikin di vî yanî de tu çi dibêje Hevan Mehmet? Belê. Niha bêguman tabii di îro em temaşe dikin her tişt em bêjin yani endezyariyekî civakî heye yani dibêjin yani li ser civakê mühendisî tê kirin da yani aliyê her awayî
إجا أجر كو أم جي چاندا خويا اساس يعني هنرا خويا اساسي بنجهين دنگ بيجي جبوك ام بدن حسكرن بيوست ام قالك برنامج شيبكن هر دري چاتا قوتي يعني هر بجار وكي وصا بقرن دو دنگ بيجي نافدار باش بينن يعني يهرميج دبن وان درا شوه خوش و گش شيبكن كو انسان هم لی فایده کی بگیرن همیشه چند خو حزب کن هم مثلا ام براستیز ام گله کی زحمتی در واسمش و زمان متی بیرکرین بیگابی yani metropola yurtbinlere İstanbul 5-6 milyon insan hayat bira evet sıra rast bejim hamuji bizmanı Türkiye doğaq bizmanı biyani doğaq Zaryavan o Kurd Kurd yani bazı Kurdat kim beli beli eğer ko ha tegavan go çıma kemin yani asasen yek baş فهم ناکن زمانی خو فهم ناکن ها زمانی کردی دنگ بیجه دا شرطیه گله کی گوتنه یوب ناینا کارانه دنگ بیجه دا شرطه گله کی ام دبیجن باشه پرسکن اف چه دبیجه اف گوتن چیه yani mesela tüm pırstıkın bernamada falan. İşte berveci zaman baş evci çıkas em rumete bidin deng beja cuvan evci maki model edin. Xura evci kare koy evi bikin. Yani iro mesela müzika fantazi daha ziyade goda televizyonda da başandır. Cuvan serveye edişin. Yani ne ki de her şey cuvana da televizyona da yani. Ev çava bidin. Ev juve hedin. Ha duvi varida mesela براستی مت تیوی روش تیوی دور دارولک مزن لیست اوجی سایه سری وان او ساق بدن شمدین گله کی خدمت کی مزن کرد دوی ام بیجن 20 سالی داویه دا براستی اوی روشا اوی دا گوهارت نه سایه سری تلویزیونی اوجی سا هزک دا دنگ بیجا جرکدن خو حسیان گلک دنگ بیج گویا ما دنگ بیجی bir kirbu جرکدن يعني وكي شات شيء خلاتي كريم بري وصاخذ او حساب تكرج كشي قدر نتكرم بري كريم هو الممد امسترانا كده قدر بكل وامي نقاشين خويا صحبته اخو امي بردوانك غزال غزال دینو بالا خود مالا غزالا بباکر چون زوزانا جفای شوتي كل دلنا بربون غزالي أزيد بكل حياة دارم ورزي وخراب هرم لولا جم عاشق وجم هوزانا جفاي قالك من دجنار ما هي قمزانن روكي غزالة من صوربنا كنت ما تلونو يرامو سناي غزالة مغيدي قالي قنديانو جنار نوازن زانم الله سماشي هوي هوي نائراي غزال غريب زور غزال بكسي زحمته وجفاي ولا مرمي غريب من كور غزال
چای زوزانا چای سپان غلط هرور بر فلکر اوی جفای ایرو دینو بالا خود دم چای زوزانا چای سپان غلط هرور بر فلکر اوی غزایل مدي بلبل مال خراب لقون تارا داهلون شكر اوي جفاي قالك من دجنار ما قيهون زانن حتى سنة بار بشاغي غزال برمال يا مالا مبو إسال بيرا ميري حرام رانا لولو غزالام غیدی گلینگ بندیانو جنار نو زن ظالم واسواشیه هوی نائرای غزال غریبی زور غزال به کسی زحمت هوی جفای ولا مرمي غریب من کور غزال gelek spas heval Mehmet براستی جی استرانین از بیجیم بلاسی و پر یعنی de çanda از بیجیم مده جیکی قدیم جیکی گرینگ گرتنه من دخوازی مثلا وانس استران hani wanda nebin hertim beyin gotin beyin gohdar kirin mesela mşxwa hamici eve yani em dibêjin mesela hertim hincetik em şxwara çetke navad Mehmet em bên em li metropola dijîn di nav kuraya qurêjiya vî bajarê de em kor dibin ker dibin lal dibin em hinek ji kesayetiya xwe hinek ji çanda xwe hinek ji hişmendiya xwe em dûr dikevin لبله سدما وی چما یعنی سدما وی belki اری یک جیجی باجاروانیه لی هک کوت خودی و اراده آستک نتوی ولو اراده برخستنی به یعنی دبکو دم دمی مرو هنگ قلس ببه کیم ببه لی مرو یک جاریجی جهر تشته جیانا کهناره مرو نکاره قط ببه او مرو وگری دایا هک مرو خودی نه اراده خورد به و سکنک زلال از بیشتر حقیقت لگرینه که حقیقت مرد تنه به و دمی والله باید جی لکوول ما بده و ما بیاری و خوار بکی ببی. ایدی امون سر گوتنا خواهان مبد. مثلا هند بیشین پلان سازیا از بیشتر دنگ بیشی پر هندک دی کردن. مثلا مرد کار پیشنیار کالب که هوان مبد. مثلا تد بیشی نزدیکی 2 میلیون 3 میلیون Kürt Lvi bajarı dijin. Vek hünermendeki vek dengbeyceki mesela hun kanın peşenktiya ve bikin. Hun çend havala bir kısın bikin. Plan saziya hun xab bikin. Verin navende bejin me ev plan sazi de ali kari de aliye peşi vekirne de aliye imkanı derfet anda mesela hun kanın veri vekin. Her haftel maleki az bejim salonu ayvan nedan ve. Az anım yani hinek duyarlar zor zahmeti ve hena. اللي هي دوين نه صالونين بر مودرنج بنجي هر هفتي انج هر هفتي المالكي بيجوين چند مالباتا دعوت بكن بخوينن بناون يعني مرد دسبك بخا قالت شيء وها بك نزانم يعني بيگومان tabi revrebaz xlasdabın yani gelek revrebazi bir kari hene hatta mesela biraz ki xazım edgotuna servi bejim yani bejata got qreja metropola Acil ser insana em bejin evder evrik reje baba orana çe evrahar yani tutkari Paris'i qreji yani beli ya dengbeji daha brasti ev gotine tu beji gelek çidanın yani serisse de varna kirin le heneki bard keveser mile sazciye meş rast bejin dengbeji tane em de odada nefetsinin qadi mezzin o organizasyonu mezzin binekirin yani şevi dengbej amdı beşin yani beri embejin dengbeja her gund geryan ev dem derfet ev bun her malek rudnıştı mala ağa mala bega rudnıştı got bel li ama iro yani iro mala ağa hene mala bega iro sazi hene
sazî jî gorî demê gerek peywira xwedin jî ew çi ye em bêjin konsertê mezin di salonê mezin da avayekî daha gorî demê berfire çê bikin ew daha bêtir xizmetekî mezin dike deng dîne ew zaten mesela bi salaya em birastî her dem em dibêjin yani me hinekî serê xwe danîne vê oxirê da vê rê da em ji bo dengbêjiyê ji bo çanda Kurd destê me çi bê yani em çi qas bizanin em dişin mala jî dibêjin komelayê heremî jî çê dikin carna ama ez evê dibînim yani bi salaya jî ku di nava vê evê de em tevgerê da wiha diçin tên demê jî hinekî şîrove dikin ew dî têrê nake daha qadê mezin da dengbêjî bêtir hunera Kurd tabii em dengbêjî li ser dengbêjiyê dibînin esasen bingeh herkes dibêje em jî dibêjin dengbêjiye ji ber wê dengbêjî pêwîst e ku dekeve pêş ku dekeve pêş zimanê me jî nayê bîrkirin niha mesela me gavadin ku îro problema me herî mezin zimanê me ye ew jî di nava dengbêjiyê de veşart yekê ku dengbêje guhdar bike tu bizan bê yê Kurdî jî bibe rast rast heval Mehmet yani em wek rexnekê jî em sazî û dezgehê xwe jî em rexne dikin rast e gerek pêşengtî ew bikin plansazî ew bikin hîn bêhtir ji dengbêjekê ji hunermendekî bêhtir ew bikevin nava tevger û lêgerînê de lê yani meriv her xebatê xwe jî meriv nehêlê mesela yani dibe ku mesela heval Mehmet çend hevala bide kêleka xwe hîn bêhtir aliyê derdorê de aliyê civakî de aliyê nasîn de karî mesela pêşengtî kî ke ku êdî meriv saziyê jî tevlî bike belê yani di wî alî de teqez meriv sistbûnekî nêxiye de heval Mehmet ku te sistbûnek valehîk te xistiye de her tim valehî hele bi taybet li metropola bi aliyê ez bêjim neyînî ew valehî tê dagirtin İyi hayanî ku tu wî aliyê neyînî tu paqij bike hewldan her evkat te mesela keda te enerjiya te hemî bi wê re derbas dibe ji bo ku valebûnek nekeviye de divê meriv dibêjîne mesela germ û germ meriv tişt xweş e ku meriv germ û germ ji dil û can meriv gavek dibe ku meriv gavek pir nemezin be jî ama hêdî hêdî meriv neraweste yani gav bi gav berfirehtir wê qadê û ferehtir bike yani birastî vê gavê tabii xebat hene niha binbanên navan çanda Mezopotamya şaxê İstenbolê da koma dengbêja heye me ava kiriye xebatê me vê gavê dimeşin em hêvîdarin daha baş be tabii yani ev têrê nakin em dibêjin belê em derbasî stranekî belê Erê keçkê dinêm got yerildi lêla varda îta şergirê da kofî di ser da Welo wezê dilê te nizanim dilê Musanê mînanê zozanek zozanê çiyayê Kurdistanê av dikişe lê 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 di binyê da Ah waryemal 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 Erê keçkê dinê min golê ser min û te ra derbastı belê lê 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 sal û zemal Erê keçkê dinê min got diyara diyarê amberê tê dev dibare ser ziyaretê de bira xwedê mirazê miraz haza hasil bike mirazê min û te jî payîz xêrê malda gerê lê 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 tevometê Ah waryemal 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 Erê keçkê dinê min golê ser min û te ra derbastı belê lê 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 sal û zemal
حرکت چدنیم گفستان سوره گل به گله تنسکنه دوی هوله ولو زج بونا شبو بريتي بلك دي ماني سرقل يا ناغي احمدي بجنا بالهم دينو هربو ملكة شولي اخ مريما 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 Erkeç kedini mi gol sermen o tara dermast beli vay le sal zaman Hareket şedni ve zeyteyra le teyrenerim be baske khud ferhem benekle khud çerim دبرا خلقو عالم بزان بي ازبو ما عشقي تاقيزا خلقي لي 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 جنا مريم اخ وريمان 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 Erkeç kedini mi gol sermen o tara dermast beli vay le 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 sal zaman Gelek spas دیگه gelek spas والله دعوة gelek يا spas سرانك هر خوش تشمال زو خلاص gelek spas براستی نها هر جواک اکل سر کوک واخوی شینده به او تماوی گوری بخوش بگو ما نه اف راستیا ما اوانانه یعنی راستیا ما دوان داره به شرطیه ام چی قاضی مدرنیته ایرو کتبه نوا تنه چند من همون جهانی براستی دای پیشی آخوی یعنی وقتی ام بیشن هر یک رنگ چیکر یک رنگ همون براندنه یعنی عینا است هوان ممد دماکو افستران مريب الوستران جهدار دكت زاني آنها املود رونشتی لی تو زانی از چنجیا گریم ال زوزانا گریم ال دشته گریم ال برگولا بحروانی از گریم ال کردستانی بتایبت ال هر گریم جبرکو دورده مثلا خوزه هیا از بیجم دشت هنه چیا هیا زوزان هیا دارو بر هنه از بیجم باز هیا باز دوتاندن هیا پنیر چیکرین هیا مال بار کرین و از بیجم برب زوزانا و پاییز داگراندنا دشته و هیا یعنی مره که ناو غمامیک اتمسفریک هر دولمنده براستیش یعنی تشتک بوها دچاند نتویندن ده از نباورم یعنی هیا لی نبقاسی آمه آکرده از بیجم دولمنده بله یعنی نها تدونه خود ده ایرو عالیه طبی و مرو تماشا که herkes dibêje gihayê xwezayî derman mesela yani ava binêre ava wekî alîkî çaya ji bo pakkirin ji bo qenckirin durustkirina insana ye müzik jî di wî warî da mesela ji bo tendurustiya mêjî gelekî ew e ev çi ye ew ji reng bi reng e eger ku tu hemûya bînî li ser çend heb qaliba em bêjin ew bikî tu gelek tişta dibirînî mesela ez vîda temaşa dikim em tişin dawata birdawê da gelek govendê me hatine birkirin tenê ser du heba em bêjin em dibêjin du çiyar yan jî şeş û heşt dibêjin xilas dike 5 saet wisa dewam dike ama berê wisa nebû berê cure ew hebû rast hey heval Mehmet em ulo dîsa germ û belê ebstramekî گریم لی جهان از ولات ملت ولاتک وک ولات خوی آمد جزیر سرحد تب برجو کلات ملت ولاتک وک ولات خوی درسن رحانر دین محبت هولی واری مرمر خاصا لاندا پیلنگ شیر
لهر در سفر نفتو زیبو زیر بلندت ولاتك وكولاتك هابينا قل خشك جيشت غاز بوسطان بري من خدك الرنگ برنگ فستان بهشتا كردانه او عد كردستان بهشتا كردانه او عد كردستان بسيك آدار ججنانم روزي بري من خدك الرنگ برنگ فستان بری من خودی که رنگ رنگ فستان Sar deşi yavzozan Didem aklın goman geliye berzan Bin holik çelo raketim razan Bin nedit velatek vek velati khoy Şi hoşu şirine çardemin salih زوستان سیسمر فسر پشتماله نیچروانن کوالی کوپک داله من هدیت ولاتک وک ولاتی خوی من هدیت ولاتک وک ولاتی خوی گلک سپاس هوال ممت اسپاس از باورم دمامه جی ام نظام چاوا در باس بو دمامه پر هنک که ما گلو تشتکی کوت بیشی پیامه که کوت بخوازه بده کرم که ام بری هر چیزی از گلکی سپاس کم و هم خستن میوانه برنامه خواه براستی در فتح مگلکی که من براستی یعنی دا آلی قادا وشانه دا مجنو کی متروپولی یا کی استانبول دم دجین ام نکارن گله خوزه ده ifade بکن لی حتی دست متی ام ifade دکن اوجی چقاستریت کنه زنم لی ازمت خوازم یعنی ام بزمان خو باخفن زمان خودی در کevin چند خودی در kevin نه تنی لسر سهانه ل ده هر قادا جیانه ده براستی از رخنه کی جدکم قال لك أزجارة دنيسم جي صا هناك تشتا هنرمند ما تاني للسر صهاني ستراي كوريد بيجن ما أبقالك جارة بيايا عرديج دبن حتى هيل ولا ريد دس بي تكي دكن زماني بياني تكن أو جي تشتكي نباش أم زماني خويدر كيفن صلاة ورز بيجي محمود تمام صابي جالك سباس هوال ممت محمد سرحدي كنت تحبلي برنامج مبوي ام براستي جي جالك بي كيف خوش وشاد بون جالك سباس از هيبيدانم كنت بيشروج ده امي دقادين هين برفرات اتموسفير هين خوشتر ده امي جارك دي تبيخ الميوان وي هاتنا تم جالك سباس جالك سباس بلي تماشاوانين هجا براستي جي برنامج جالك خوش بو ام به هفته جی هاتن داوی برنامه خو حیانی برنامه که دی بمینن خیر و خوشی ده و بسترانه که داوی محمد سرحدی ام داوی برنامه خو بینه کلم که حسا قربان بدون لي من هيل وهاي لو تيدي بجي وليس من مرض المغشك يا دري مالا اسلي قاسو لو سربيجي
لولو بگوش بنا خلق خونا رشتی برینا حسن مسو دلال که دلیت کا قاسوتی لو هستی مجی هی واخلمل هی واخلمل هی واخلمل لو مالاملی دای بابا حیفا حسن مسو دلالی که دلیت کا قاسون میرے کشتنی قلن خود دست جا میرا رای شرودنی مالا باوی لو کجا کچی لو مبدنی وای وای هی واخلمل هی واخلمل هی واخلمل لو مالاملی هی واخلمل هی واخلمل هی واخلمل لو عمري من واي واي حسن قربانك وججنك متى ججنا لو رمزاني حسن قربانك وعيدك متى عيدا لو في قرباني لولو مگو خورت بدك بندي مشك وسلاي خلدانه دكشانه بنيا مالاي لو بني شانه لولو مگو كچبو گن مشي وشي بس كي خد شكرن بكيف راد كشانه بنيا مالاي لو بسيرانه لولو مگو مربني خودي بالا خداي تفقع حسن مسو دلال که دلیت کا قاسم مایا بخوی بخدا لگو شکی لو دیوانه ای واخلمن ای واخلمن ای واخلمن لو مالا من وای ای واخلمن ای واخلمن ای واخلمن لو مالامني دای بابا حیفا حسن مسو دلال که قاسون میرے کشتنی قلن خود دست جا میرا رای شرودنی مالا باوی لو کجا کچی لو مبدنی وای هی واخلمل هی واخلمل هی واخلمل لو مالامني هي واخلمن هي واخلمن هي واخلمن لو عمري من واي نانا